دەم باش خوشک و براین خۆشەویست و هەری دەلال ئەس حەستکم ئیرۆ دەربارەی بەرهەمی خۆی چاپکریدا هەن ئاگاهیان بدم بەلێژ بەرگوهنەك جاران هەن بەرهەمان ڕابەر دەکەم دە فێسبوکیدا وها شاشتێ تێگەشتن بەریوی چاخی سپاسیاوە یەک بیەکتکم دە دەربارەی ڕەوشامیات تەندەروستیدا بڕاستی 21 مەها دەدوێ حتا 26 هێل نەخۆشخانەیە بووم بە هەر حالی من کۆرۆنا وەرگرتیە خوانێ بوو من ژمالێ بر هشکەرە نەبوو دەستپێکێدا پاشێ دەرکەت ji lewra jî ez neçar bûm vegerme malê deh rojat karantêna de bimênim wekî din gor planê gerekan ha vê sêşembê dîsa ez vegerim nexweşxanê sedem got pêdiviya min bi derman heye û ji ber ku berîn ha jî 2009 da eger bê bîra hineka ji we min gurçikeke xwe ji dest daya vê ji ber wilo zor e gol malêk dermanê xurt hinekî werbigirê بله هەڤالên دلسۆز بە هەر حالی حەز دکم گۆ بێژم تشتێکی مەترسیدار تنا هەمی تشت بن کۆنتڕۆلێ دەیە جار جارنا تێگو ئەز هەن بەرهەمێ خۆ ڕابەر دکم بەری سێ ڕۆژە من ڕێگەین کەسکین وەک ئەمێ بێ عەرەبیت بێ عەرتکن دە فێسبوکێدا شاش تێ تێگەشتن ئەس حەز دکم بێژم گەلی یەک خوشک و براین هێژە حەیانی نوکە نەه بەرهەمێن منی چاپکریە هەنا یەک jê ji ferhenga yan jî ji bexçika jiyanê wek rojnivîsê min e nerîn û dîtinê min e ne helbestin her heştê din berhemên helbestana niha jî di berhemê min di rê de ne yek jê helbesta ez bihêvî dikim niha divê heftiyar pêşiya me eger ez nelvê dêbim jîkê gereka bigihêjê destê me her wiha ji ferhenga lêgeriyanê gol ser dixebitim got ew jî bi rastî min jareke girêdayî wek rojnivîse lê hin nerîn û dîtin û ramanên xwe têda derdibirim berhema herî dawî got min daye çapkirin ya helbesta ji nexşeya rewanê bêdengiyê 2000 da evdara ev salek 2021 de li baser sera min da çapkirin ez hez dikim vêkê bêjim Doktor Beşar jî dizane û ew em ê bêjin nîşan û nemûne û belge li ba me ne got belkû piraniya berhemê xwe ez wekî helbestvan û nivîskara Kurd miskîn hez ku me ji berîka xwe berhemê xwe da neçapkirin nexşeya rewanê bêdengiyê min dikarî bi heman pereyê li ber weşanên ava yan li weşanên dî jîkê çap bikim hemû weşanên başin û hêjana lê belkû ez hez dikim got weşanxan li gor min dema ez hez dikim pertûka min zû derkevê yan çawa ez helbestê li ser û per em ê bêjin direşênim çawa ji hevokê dûr nêzik ev yek bi rastî ez hez dikim dilên bê wekû helbestvan û ser sera vêkê ji bo min em ê bêjin pêşkêş dike bi her halî berhemamî nû jîkê dîsa dibêjim buhayê wê ji berîka me ya tiştek sersera dîsa bi her halî destxweşiya Doktor Beşar Mustefa dikim dîsa jî arîkar e bi her bênferahiya xwe û bi guhdana xwe lê careke dî buhayê ser weke dibêjê me buhayê nakê me bi xwe girtiye ez çima vêkê dibêjim ji ber ji hineka we got belkû mizgîn hez ku herû berhemekê çap dike ji ber got bê beramberin na bahwerkin berhemê min beramberin lê ez çap dikim ji ber got hêjayî çapê na a diduwa bi rastî ez nekeşka 20 salî me me jî ez ji mêj ve di nexşeya wê jeyî de beşdarim û belkû keseke her aktîvim jî di Facebookê de ez bêjim hetanî dawiya sala bê bibina yazda berhem wek ez ji gor sebaret bi ezmûna mînivîskî ne tiştekî pir ez qet jîkê tiştekî pir nabînim û ez bawer dikim ji werokê rexnevan li ser vê yekê jîkê bisekinin got ji ber hem hetanî berhem min dikarî bû heta radeyek baş xwe pêş bixim bi her halî sedem niha bi her du berhema ez hez dikim ji pêşiya xwe derxim ji ber got berhemeke din de dixebitim vê carê berhemek cudaya
برهمك از بيجم ويقلكي هجابي كم بنرم شامي تندرستيجي من بركوفي دفي از براستي از حستكم جو از نهات آگاهيات درباري وي دنادم لي برهمك هيا بلاني وي من باش بيدا چوما هجاي چاپيا وەکی دنجبەر هەمێ منینە چاپکەری ئەس بێژم 17 کرد هەلبەستێ زارۆکانە گۆ بڕاستی بەلکو من گوهنەدا وێم ژارێ بزێ دەبوون یانجی پێدەوی بێ ئەو تابلۆی وێنەیە زارۆکە گۆبالاوە بکشێن هەبوون و هەروەها بەرهەمەکە ئەم بێژن وەرگەراندن یا هانس دەبێ هەرچێ قەشای بەربکوبە چیرۆکەکە گۆمش ئەڵمانی وەرگەراندیە کوردی هەروها بڕاستی من حەست کرد ئەگەر بدەسم بەبێ ئەس گۆتارێ خوا گەلە گۆتارێ من چێ بوومە ئەزگار بووە بدمە هەبوو بەرهەمەکەی دەبدمە چاپکردن دەوێ یەکەیژی بکەم چما پێر گاواگۆ من ڕێگەهێن کەسکین گۆ 2019 داهاتیە چاپکردن دەرخست حرێکی نویسی گۆ پیرۆز بێ کێکۆ ئەزرا بەردەکەم هەر دەمەک و دەمەکێ بیرا خوێنەری کوردی دا تێنم گۆ ئەف بەرهەمژی هەیە و ئەڤایەنات بێژم مافەکی منی ڕەوای ئەس وەکو نویسکارە کورد وەکو هەلبەستوان بڕاستینە ئەنستەگرامنا فێستایمیان تێ ئالاڤێندن بکارنایم ji bilî Facebookê ji lewra jî hergav belkû Facebookê de aktiv bi muxtê de mam hebê û gelek car ez hes dikim vêkê jî bêjim pirs tê kirin gelo belê biburin belê heger yekser ji mer nayê gotin navê me lê belkû ew pirs tê kirin gelo hûn ji kêre dinivîsênin ez ji aliyê xwe vez dikarim vêkê bêjim eger 5 kes min bişopînin bi dilûcan ji helbestê min hez bikin ji zimanê me kurdî hez bikin tekez ez ji bo we her pênca dinivîsênim û ji bo wan nakêjîkê ez ê berdewam bim بەرەکەس دوودلی نەبێ بەلێ شۆپینەرین ئیرۆ هەلبەستا کوردی خێزێن کوردی پڕبوونە و مەچۆپینن و ئەو سەدەمەکی خورتنش بۆ بەردەوامیە ئەمە و ئەو پشتگرن ژمەرە و ئەم هێویتکن گۆ هەر گاو و هەر دەمان ئەم بکاربن بڕاستی تشتی سەزای و هێژایی وان بێنن مەیدانێ دداویە دەجارەکەدن دووبارە ڕێز و حەسکردن و لبەندا بەرهەمە من هەلبەستا ئانوو بن گۆناوێوێ سوورپەریە زیڤێ سەهرەدارە ئەز هێویتکم گۆ تشتێکی بڕاستی جودا بێت مەیدانە هەلبەستا کوردیدا ڕێز و حەسکردن سپاس